Lishonile maswatla mahlelo lishonile nenabakazizitseka sinivusele siphindze sinamukele kulo msakazo yi-channel yemaswati kitwe tindzaba talomhla kusihlwa letatitfola bukhoma ligama lami ngumlandvo kwakabethula ngiyobe nginetfulela tona tindzaba talomuhla lo singangeni kito ngalicule maswatla mahle natihloko tato letihamba embili. Inkosikati Makela Mathebula ithi sive kulelivekati le-Afrika besivele sinetindlela tayo tekucamba emabito kanye-ke nekugcina wona umlandvo. Indvuna kulelitiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula uvule ngalokhu semthethweni ligumbi letimo letiphuthumako i-High Dependent Unit esibhedlela sahulumende kaManzini. Inhlangano lekhutsata kulinywa kwekudla kwetibhidvo temdzabo lechamuka even le-Taiwan seyibambisene nemnyango wasekupheleni ikakhulukati kule nhlangano libukeke tona-ke tifo letithathelwanako lesifaya ekhatsi sona-ke sifo seligciwane lembulalave sabakhutsate sive kokuthi bakhuthalele kulima tona-ke tibhidvo temdzabo kute-ke batawutfola kona-ke kudla lokunemsoco. Nati tindzaba maswatla mahle ngalokugcwele. Inkosikati Makela Mathebula ithi sive kulelivekati le-Afrika besivele sinetindlela taso-ke sekucamba wona-ke emagama kanye-ke nekugcina wona umlandvo. Inkosikati ikhulume lokhu ngesikhathi-ke ivulwa ngalokhu semthethweni umhlangano wetinjulabucopho lobubanjelwe enyuvesi yakangwane laphana-ke kwaLuseni. Inkosikazi Makela Mathebula ithi kongiwa kwemvelo yesivikati sase-Afrika bekukadze kwenteka ngendlela yokuthi kwakhiwe tingoma kuphindze kucanjwe tintfo letehlukahlukene kuphindze kucanjwe nemagama etindzawo kanye naleto tintfo lebekukadze kwenteka kito leyo milandvo kute-ke kugcineke umlandvo. Inkosikazi bekadze ikhuluma nayivula ngalokhu semthethweni umhlangano lobubanjwe-ke ngilabo labacamba baphindze gcine wona yamagama laba setikolweni letiphakeme emanyuvesi akuleso nzakati lesentasi ne-Afrika. Kanti-ke inkosikazi ithi ema-Afrika afanele ukuthi agcine-ke bungiwo bawo kanye-ke nemvelaphi yawo nokuthi asebenzise amabito kanye-ke nekucamba amabito lamasha kute-ke imvelaphi ingabe ngileyo lelahlekako. Let us be reminded that Africans have always upheld their history and had a way of preserving it before the arrival of the church or the colonialists with their way of life. That included education, which enabled writing as a way of preserving their history. It was through song, storytelling, and naming that history was recorded and preserved all this time. A practical example that comes to mind is one place of the kingdom of Eswatini called Mzamweni. This is a place in the whole region that was named after the hand of a certain prince some many years ago. During the time of King Mswati II, the prince would travel from Sikombeni to Gawo for the purpose of attending the numerous Ndwala ceremony. Lo mhlangano bukade ungenelwe nalisekela lemphathi wenyuvesi yakuleli Professor Justice Thwala lovetile ukuthi kubalulekile ukuthi emagama abengilawo lagcinwako njengoba alusito phindze futhi enta kubonakala ukuthi umuntu uqhamukaphi futhi-ke ubhekephi. Lochamuka enhlanganweni yabacambi kanye-ke nalabo labachubake wona emabito kule nhlangano uvetile ukuthi bayinhlangano bayathokota ukuthi babambe lo mhlangano wabo kuleli kanti-ke laseSwatini liyabonakala ukuthi imvelaphi liyiqinile njengoba tiningi tintfo letiyingomba yokuthi emaswati aqhamukaphi lokufaka ekhatsi tona tindzawo kanye-ke nebantu lababitwa ngemagama atsite. Lo mhlangano ubheke ukuthi uthatheke amalanga lamane lapho khona inkosikazi icelile ukuthi laba labangenele lo mhlangano abente isiqiniseko ukuthi basebenta ngekukhandla endzaweni tawo amabito kanye nekubitwa kwamagama phindze bente isiqiniseko ukuthi baseselapha even balibona nelive laseSwatini. Endzaweni emsakato echannel yemaswati kubuya Kimberley Mavuso naGary Carlos ekwaLuseni.
Indvuna kuleli tiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula uvule ngalokusemthethweni ligumbi lekwelapha tona-ke itimo letiphuthumako esibhedlela kaManzini. Indvuna iphindze yamukela nayo-ke i-ambulance lenikelelwe bodokotela labangenamingcele kulesibhedlela iManzini Government Hospital. Indvuna yelitiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula uvule ngalokusemthethweni ligumbi letimo letiphuthumako i-High Dependent Unit esibhedlela seManzini Government Hospital lapho khona kulashwa mdlavuza. Indvuna ibeseke seyithatha lona-ke luvakasho ngekhathi esibhedlela lapho khona ibese seyifike iyakhonjiswa kanjalo nemishini letawusetshenziswa kusalashwa wona eMaswati. Esibhedlela sethu se-cancer la khona bekuthiwa i-TB hospital lesa siripurpose ke ukuthi sisale sisebenza tindzaba te-cancer nabo netifo letingathathelwana ama-NCDs, non-communicable diseases. Namhla sihlangene ngelanga lelihle la khona MSF lele bathuma ukuthi bo Doctors Without Borders basihlaba ngesigozwane sana i-ambulance lenhle la ngemuva ukuthi itobambisa le facility yana kaManzini. Ngetulu kwaloko siphindze sivula ligumbi lelibitwa ngokuthi high dependency unit. Lokusho ukuthi kuyi-ICU lencane nje lokukhona ukuthi noma ngakunesimo lesibucayi bantu bacale bahlolwe bastabilizwe kubonekale ukuthi babangcono noma badzinga vele transfer to i-ICU. Siyalibonga ke lolusito nalomshado lesinawo. Sitawukhumbula ukuthi Doctors Without Borders usibambise kakhulu kusuka lekubonhlangano ngendzaba tabo TB ndzaba tabo HIV nala kumathapha basivula nje kuona lomnyaka iclinic la khona basibambise khona kakhulu. Umuntu angathatha lithuba maybe asalabonga nje onke ema-development partners lasibambisile kulelive lapho khona sikhala ukuthi sicela lusito sicela sibanjiswa kuyi-ministry kuzama kulungisa lesimo nek-athia to ikholi engonyama yangwe. Indvuna iphindze yemukela imoto yetimo letiphuthumako pheceleti i-ambulance lenikelwe ngiyo-ke inhlangano yaka-MSF yabodokotela labangenamingcele. Indvuna ibonge kakhulu kuyo-ke le nhlangano yaphindze futhi-ke yabonga nakuletinye tinhlangano letibambisene nalo litiko letempilo ekuthenini kuthuthukiswe tempilo eveni lonke. Etindzabeni temsakato we-channel eMaswati kubika Nontobe Wothabethe eMbabane. Inhlangano lekhutsata kona-ke kulinywa kwetibhidvo temdzabo lechamuka eTaiwan ibambisene nemango wasekupheleni sabakhutsate sive nato-ke tinhlangano ikakhulukati kulabo labaphila naso-ke isifo seligciwane lembulalave kwekuthi bakhutsalele kulima tona-ke tibhidvo temdzabo kute-ke batawukhona kwekuthi badle kudla lokunetitsako letidzingwa nguye-ke umtimba. Inhlangano i-Taiwan Vegetable Initiative ihlangene nalenye inhlangano lebukeke tindzaba tabantu labaphila neligciwane lembulalave i-Turnaround Initiative. Leyo inhlangano lengakhe inzuzo ekuthenini sive sasekupheleni nemaciniselo sikwati kutilimela tibhidvo letawati ukuthi tisite impilo ukuthi ibe ngileyo lephilile. Anti-ke lo msebenzi kukade wenteke likhona-ke umphakathi wasekupheleni lapho khona loyo lochamuka kiyo-ke le nhlangano lebukeke kulinywa kwetibhidvo tesintu avetile ukuthi kuyabathobisa ukuthi basebenzisane nale nhlangano njengoba itawuphindze ilekelele sive ukuthi sikhone ukutiphilisa ngendlela letawenda ukuthi impilo yabo ibe ngileyo lecinile. Siva World Vegetable Center kulolu hlelo lwaka Taiwan Africa Vegetable Initiative. Sijabule kakhulu ukuthi sibambisane nana i-organization i-Turn It Around lapho khona abaphathi bakhona betabato bashowisha i-interest kulomsebenzi lo wenziwa nguThavi lapho bapromota khona kulinywa nekudliwa kwetibhidvo tesintu. Sikuleli vangeli ukuthi asibuyeleni emuva silime sidle tibhidvo tethu tesintu ngoba tiphethe noma ticukethe tithako letiningi kakhulu letingasita live ukuthi bantfu babe ngilabo labaphilile labondleke kahle.
Lokuchamuka kuyo inhlangano i-Turnaround Initiative uvetile ukuthi bayinhlangano bayabonga kubanjiswa ngiyo inhlangano yase-Taiwan lebuke kulinywa kwetibhidvo njengoba lokhu kutawubalekelela ukuthi balime kudla lokutawubasita nazemtimbeni njengabangilabula abaphila nekugula. Ngoba sekubonakele ukuthi leti bhidvo tesintfu ngitona letinemsoco, ngitona letinetitsako, letiletha imphilo kithi ngoba phela uma ngabe uphila neligciwane emasotsha ayathikameteka. Uma athikameteka nje leti bhidvo leti titawusita kakhulu emtimbeni, tisite kakhulu ngonini tonke tekuphila kwemuntfu. Siyabonga. Lokuchamuka indlunkulu ubongekele inhlangano kanye-ke nalabo lebekade basitakala ukuthi bachubeke bafake amandla ukuthi lo msebenzi wabo ube yimpumelelo. Cha, bekunene egameni lendlunkulu sijabule kakhulu lokuthi bafike laba bekunene batosifundisa ngalokho lebasifundise kona. Kunengi kakhulu lesikutholile, siyakholwa ukuthi nasisuka la sitawubuyela emakhaya sifike sende konke lokho lebasifundise kona, impilo ishintshe emangweni. Kanti-ke lo msebenzi ubheke ukuthi uchubekele kuleminye imiphakathi lemibili lengaphasi kwenkundla yaseMotshane. Ngikhimbali Mavuso endzaweni temsakato weChina eMaswati ekupheleni. Kanti-ke sebethole ngalokhu semthethweni labo labatawungenela umncintiswano wemakhono kanye-ke nemasiko. Libandla lelibuke lo mncintiswano wemakhono nemasiko liphindze lethula nawo-ke malanga lapho kutawubanjwa khona lo mncintiswano kitototine tigodzi noma-ke tifundza telive lasekhaya eSwatini ngekwehlukana kwato. Libandla lelibuke umncintiswano wemakhono nemasiko i-National Arts and Culture Awards selikhokhe luhla lalabo labancunyelwe ukungenela lo mncintiswano wemakhono nemasiko etifundzeni totine telive. Umphathi welibandla lelibuke temakhono nemasiko eveni laKangwane Mnumzane Stanley Dlamini uthi bebacelile eMaswatini ukuthi abasite ngema-categories kanye nalamanye-ke makhono labangawati lakhona-ke tifundzeni kokuthi babatshele ukuthi ngimaphi lamanye amakhono lakhona uthi-ke eMaswati babambisile aveta amakhono lahlukahlukene nabo lamanye bamangala kokuthi kukhona amakhono lafana nalawa eveni laKangwane. Indzaba yama-National Arts and Culture Awards sacela sive ukuthi sisibambise ikakhulukazi endzabeni yekudesign ama-categories. Mhlawumbe nangachaza nje ukuthi sisho kuthina sisidesign ama-categories, sisho ukuthi we have ama-National Arts and Culture Awards for the past 6 years and a lot of art activity has taken place on the ground such that we may miss some of lama categories lamasha lekulendeka sekangenile into art space. So the other thing in terms of I would say the artists that have been very active in the regions, yet nasekuvulwa imap noma i-catalog yama-National Arts and Culture Awards ufanele bama-categories abo akekho. Lokwenta-ke ukuthi sithi it was also an opportunity to design the categories for our regional artists. Mzwandile Mthethwa lolisekela lamabhanela lomkhulu wetiko letemidlalo lebekamelele indvuna yelitiko letemidlalo namuhla uthide balitiko bayakujabulela-ke ukuthi kube nemincintiswano lefana nalena yetifundzeni njengoba lokho kuyawuveta emakhono lakhona eveni laKangwane kangangokube themba lokuthi labanye labanconywe nyalo batawuvela nakuMaswama Awards. Tiko-ke li very excited about the awards letako and kule ndlela lasa-articulate ngayo nje CEO siyacabanga ukuthi it's quite clear ukuthi kutawusebenza kanjani and kuyingqayizivele ukuthi singaba nema-nominations la over 400 for the national awards. Lalo welibandla lelibuke ema-National Arts and Culture Awards Sipho Big Fish Makhabane uncuse labo-ke labanconyiwe kokuthi bakugweme kokuthi bativotele kaningi ngenombolo yinye ngoba inhloso yalo mncintiswano ukuthi babone ukuthi likhono labo selihambe lizinga lelingakanani. Ndzabeni Channel eMaswati kubika Ncedile Mamba ngese-Mountain View eMbabane. Masatha mahle sitawuthi kozololo siyawubuka yona-ke imakethe kwethu ingabe lo mhla ime kanjani noma kanjani uma iphela-ke imakethe tindzaba tiyachubeka ungathi nyaka.
ngangifunze ephepheni kuTimes ngahamba ngayoyifuna ngiphethwe ungachami ngqinzekelwa nge-prostate lebhodlela lokuqala nje ngabona umehluko ukuthi sengiyakwazi ukuchama. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. Ngiphathele nje nako maswati lamahle lokho kuthiwa i-womb care ihamba kanye kanye nesoy iso-flavor nakuhamba kanye kanye kusetabo sisi bethu nabala sebakhulile labaya emalangeni bekuthiwa ama-period pains. Ukhanze ukuthi ama-period pains aba very unbearable ukuthi umkhanze ukuthi akasayinaso esikolweni nathi thina sesikhulile ukhanze ukuthi silo sisastrugglisha ngawo. Sinayo i-bitter melon nesoybean nakuhamba kanye kanye kuyasita kulabo labanenkinga aboshukela noma ngabe sebakhulile. CQ10 iyasita-ke ku-blood circulation ukhanze ukuthi unetinkinga ukuthi ingati yakho ayihambi kahle enemahlwili. Iyasita-ke leli philisi lethu leli ukuthi-ke libhidlike konke la kunemahlwili khona emtimbeni wakho engatini. There's no price like the shop. Sun Special Maize Meal for just $109.99 and Sunny Full Cream Mask for only $29.99. Don't miss out on these great deals and more. Never pay more than the ShopRite price. The price you can trust, always. Kasibinzi sitamukile maswati lamahleki idoti indzaba talomhla kusihlwa nangabe utsanza kuvulela lo msakato ngalokhetsekile njalo siyakwemukela siqhubeke nato tindzaba. Inhlangano yabaphathi kanye-ke nabahleli bemicimbi kuleli sebamemetele budlelwano libanabo ikakhulukati nembutho wembube ekuhlelweni kwayo-ke imicimbi lokusho kokuthi umbutho wembube utawuqinisekisa kuphepha ikakhulukati emicimbini letawuvunyelwa kule nhlangano kuphela. Inhlangano lephatha phindze ihlele imicimbi kuleli Eswatini Events Managers and Promoters Association sememetele ngalokusemthethweni budlelwane babo kanye nembutho wembube. Mabhalane jikelele wale nhlangano Banele Dlamini uthi lobudlelwano butawuhamba bufike esigabeni sekuthi noma bengubani lofuna kuhlela kumcimbi eveni kaNgwane kumele kokuthi akhulumisane nabo kucala babuke ukuthi ingabe vele kuyalunga ukuthi angahlela lo mcimbi nekokuthi ingabe tincabelengwane lekumele ukuthi utilandzele yini uthi bona ke batabe sebamikisa ke lo mbiko kuwamaphoyisa yembube kusho ukuthi vele lo mcimbi ungachubeka ngako bangaqinisekisa tekuphepha kulowo mcimbi. Ukuthi uvele ubhadele in the venue. After the venue, go to a legitimate renewal host, and then what from there is from right now, from October to December, we'll be giving up a 3-month certificate. We'll go to our host, and a 3-month certificate name a coded number for your details.
And the certificate will look something like this. In the code details, go to more apply or events organized. And then before there's a contract you have to sign and adhere on our side. Go to your binder. Go to follow all the rules and regulations that are safe for the country. Must state that if you go to the police, and my police and cover the event, then it is covered everything from now on. So it must state that we are writing a letter in support to what your requirement. Director of Operations loqhamuka enhloko hhovisi yembutho wembobe Richard D. Fakutse uthi lo budlelwane butawusita ukuthi eveni laKangwane kube nemicimbi lehlelekile. Kuteke lokungentiwa kungahambisani nemithetho. Kufanele ukuthi konke into lesitendako tibe nemithetho so that singanukhanza bantu sebasigijimisa noma ke senigijimisana nabo enkantolo. Si provide a service event. Loyo lone event iyabukeka leyo event ukuthi kuze bantu baphephe lebeta kule event nalabo labama artist baphuma njani bafika njani bajike baphephile. Lilunga lalenhlangano Mbekezeli Dlamini lwatiwa kakhulu ngelaculo lami uvetile ukuthi bahleli bemicimbi kumele ukuthi babatise ukuthi bahlela kwenda umcimbi kusesele emalanga lang 21 ukuthi kwendeke lowo mcimbi. Bente channel eMaswati kubika Ncedile Mamba ngisembabane. Masatla mahle ngaleto ngitishang tibeka lapho tindzaba tetfu lomhlakusihlwa nokungakade phethe ngivumele ngiphinze nadi tihloko tato lethamba embili. Nkosikazi Makela Mathebula ithi sive sase-Afrika besinetindlela tasoke zekucamba hona ke mabito kanye ke nekugcina hona ke umlando nkosikazi beyikhuluma nayivula ngalokusemthethweni inhlangano wetinjula Copho lobobanjelwe enyuvesi yakuleli eKwaluseni. Indvuna kuleli tiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula uvule ngalokusemthethweni ligumbi letimo letiphuthumako i-High Dependent Unit esibhedlela sahulumende kaManzini. Indvuna iphinze yemukela i-ambulance noma ke lenikelelwe inhlangano yabodokotela labangenamngcele lomuhla eManzini Government Hospital. Sabathule ngalokusemthethweni labancunyelwe kungenelwa umncintiswano wemakhono nemasiko libandla lelibukete amasiko nalomncintiswano iphinze laveta nemalanga lapho kutawubenjwa ngawo lo mcimbi yale mincintiswano etifundzeni tetive noma ke etifundzeni tetine telive ngekwehlukana kwato. Ngaleto stisha sitibeka lapho masatla mahleta lomhla usihlwa simo selitulu siyawulandzela emva kwam ligama lami ngengomlandvo ngakametfula inzamama ichubeke ibe inhle nisisale kahle.